Vi ele tu nei tai au o te tonu Samoa ia o tai tonu fo ile tai me amata i tapo kalami masani ia solua te tas ia o le whaasoa lea ia le ia fiompa ia le tua ia ai li amataina fo tatou o kalami nei aso ia se ia o ina i tatou se talo ia vi ia lava oe lo mātou tua le atua sisiri ese o le ou le malo si mana umalawa o mātou iai le nei tae aolo mātou tamā i le amataina o le mātou po kalame. E mātou te le i whaia le nei po kalame mua mua o le mātou wala au le nei tae au. E ala i lau sosoani a ngāna pa ia i le nei aso. Wala au lau a fio le nei po kalame matu ina atu lau po kalame ia te oe tamā. Ia, malue mai alo mana i le nei aso. Ai mai alo mana sosoani ia te mātou ma whamatala loto mai lo wanganga pa ia. Ne ia mātou malama ia wa fionga i le nei aso. Tālo le atua i le nei tae au. E tuina atu le nei tae au le whaafonga lo atunu. Whaalongolongo lo atunu e ala ia wa fionga pa ia. Se ia tala le lato whaalongo. Ma ia whaamalama ina lo mana o lato loto i le nei tae au le atua. Ina ia whapena ona mātou tau whai maua whaatasi. Ia manuia mai o lau upu le nei tae au. I o mātou wola te tō tasi. Whamanuia ia Samoa le nei aso. Whamanuia i au ona tofia le atua le nei tae au. Le loa lo atunu. O alo ma whanau le atua. Fia lava se tafo le nei nalolangi o whapena ona maua mai e le nei whaasoa. Ia wala au atu o ganga pa ia. Anga le lei atu oe, fisosoani atu oe. Tasi mai oe lo mātua tua le pokalame le nei tae au. A matai oe le nei pokalame. Ia whai ui ate oe le nei pokalame. Tui nātua o ona le nei tae au. Nau ni mea whainga luenga whatau wa ata ma. Mawala au lo mana le nei tae au whaangangana ina o matangata. Ia e whai ma ua maala wa o lau ngā luenga po lau upu le nei aso. Ia tele so wi inga lo mātua tua i nei tae au. Ono lo suafa manu malo o Yesu ke riso lo mātua i whao. Ua talon wala au atuai. Amene ma mene. Men, i ela tua. Ene. Ia el manatu o la pa elo leo. Pai ma ponga tau mori sunga le. Pa whiangainga ia Pasta Paulo. Ia ma te whatarofa atua ia i pa ia o whasausonga Samoa nei tū lau raso. Ia ma lole soifu manuia ma lole langi ma. Pa ia mau sasa moa ia o lea le toe o Iese ma whamtalanga nei tū lau raso. Ia o mai al pa ia na fuai pa ia uma. Ia whai atua Iese ma whamtalanga ia ma se ma whatulima. Ia il nei tae a fau. Ia vi ia le tua. Papitos whatalofa leo mai ngā ruanga tutofi le tua. Ia o lo whapena ona whatuna paulia i tue whauhau te ora nei. Ia mai se tulu inga umo nei larulangi. Whia lawa o ngalue ai ma ta se ai se tulo ono le tala inga o le malo le tua. Nei tae o fau ia whatalofa atu mana ngā whaaloalo ia te ori tangata o le tua. Ia malo fale tua malo le sai malo fa to en nga le tua te talo ia i pel fa malo longa le tua ia te to le ofenga wenga ia ro fongi ho ele tua ia mawala to fa le tua ia wala wa ia le fanga ina o le la fuma mo ke riso ia ele ngata ho ele fa talo fa tu le o ia mo le o pele le tai au nei ia o le o fa tua le tino ke riso. Ia whataro whatu ia te ore tu whine ia o le uso i le ali i nei tae au fau. Whaftai mo le talo, lau talo le ia o maua i pēa mātou, mai se fua nisi o platform, ia le malosi ma le whamalolonga mai le tua. Ia umwhai e no mātou mai ngā lua tu pēa, ia o wale fola ina o le upo o le malo le tua. Ia whaftai talo, ia le ngata po i lea o nei o wō ma paanga, ia mai se o ainga o lo fia pea ia muri ta ia pea ia Paul Kalame Group o Kingdom TV Channel ia i aso taitasi ia whataro whatu eila ia te oe le uopele nei tae au fau
Ia fe lava e mau mai ai ia le tātou Paul Kalame le ngata I tonu hao te ronei e whapea tonu mamau. Ia whataro whatu ia te oe. Ia le uo nei tā whau maranga whaaloalo. Ia ien manatu. Ia o le tātou a ngai saolo le tātou mata upu le tā ao nei. Ia Samoa naua e silisila nei ilungo le screen naua ia le tātou tusi o le e feso e lua. Ia foi pu mua se ia whaangata mai foi pu e lua sifuru ma le lua. O rona winga e atangia mai e ia lua sifuru ma le lua verses o le chapter lea. A whapea o lea ma whasoa atu pe o iei pe le o hoi ia o tamu whai sisi taimi hoi pe a le upur taimi ia e wha mai atu ai marenga whaaloalo. Ia o le tusi lea o Efeso, o sina o te fia tau tala titi koe le se background o le tusi le o Efeso. O Efeso, o le ai lea sai le mea tau o Maina Asia. I le taimi au pu le Roma le larolangi. Ona o le taimi tonu lava lea. Leana tala I mai e tala le inu ese. Leana au mai le Apostolo Paulo ma nisi o na so o Paulo la o ia na ia tala ina mele tala le inu ese o Efeso i le vai taimini le wai lalo malo Turkey i le taimini i le au ngatu pulanga ni o tato ia wa aila ia foi le wale to e iai se loku po ona ole malosi o tanto nunga fa musalemi atonu po e mai mo inicio ota foi a Christian News le sa waila le aile ka o Efeso o le fale le sa fai ma falsa la o fai ma pe o se mata anga hoile o fai fa museum o ile Turkey ia ma wayang kupe le atu tanga ta fa o maka ia o le fale o le fale sanga o le karesia le Efeso o Efeso la o le tusi le o Efeso le tusi mai le Apostolo Paulo mai kongo le fale pui Roma Nia na mai I le karesia le Efeso o Efeso I malanga fo I fa le Apostolo o le malanga longa lua le Apostolo Paulo Mana tu le malanga longa lua ele I kala ia le famele nganga o le kua o kala ia le tala le I Amerika o Asia le ai la ia pe o ile na nga ia to le nunga meka o te roa ia o ngala le nga faali mai le vision ia le tanga tala wala o mai o meka o maskongia ale o misi a ko anga kala ia ku kala le I lalo I ka pe fala o mele o Efeso yo na Camilo mai lo la I o le apostolo I le malanga longa lua saulo I le meka o konito mana to konito e ke le mo e kongo Turkey e ke mo e kongo o e lengi po Greece e tamile ma ko la o ri e va le sami o e ka o le sami Asia o le akia ngai va ai Turkey ma e lengi ke mingi o le kula le o e lengi ke mo ele ka le sia le konito o le kule foi le I Turkey e la le ka le sia le Efeso o le ta unga o le area le yaso anga mo saka o mai la Asia le taimi o Roma le ka la I mai e Paulo ka la le mo ese o saule la apostolo mo ia pisila makula I Amerika o konito saulo la apostolo ko I Amerika ta o Efeso o le kaimi mua nga o ia le apostolo I Amerika o Efeso temi le malanga longa luanga ya mai lo ku e nga kulam pisi ai kuli ia le apostolo ia kausaminga Yerusalema e te I o ke me ko foi me le apostolo malanga longa kon wale saula le apostolo I se va wa mai nga uia uka mai ku mangwa mankua o Antioka e le meka o ele o Suria o inga le nga senta I kala inga o le tala le mu ese ai nga le mea nga ka o Antioka I Suria
ki kilo mepe mangaya pangofia tato mala mele tam foi ngam talat ia le fei kau ka kukusi singa background po le tam foi mo moli mai le kalanga i le mele le kusi i winga kusi le ona aloko le malanga longa lua ala kulon malanga longa lua piki e ku e Paulo ia Timoteo i le meka o Teipe Malusa o inga ngaka in malanga mua nga umalonga kau ai le meka o Lusa ko e fo i le meka o Teipe ia ko e fo i le melora apeskolo ko e fo i lo Yerusalem ale wa ala kun malanga ko le longa ko le wa la kulo amaka i matua malanga longa lua lenga ka milo mai ku o lo ia pisi la makula ko e o asa malanga muri wo ui mai lu fa ifo mai lo ila lo menga o ka o Lusa Mateipe o ngala lenga mau e lo apeskolo ia Timoteo io na we malama o Timoteo lo ki nga o le ukaya e lo makua ngoia loi mai nuke ia o lo tina malonga ben mara o yutaya ia o long kama o le ele ka u mai la le ngor ko inga ia le po mai pe kai fa pe nga po o chofo ia se ngo fa pe nga le tau mate tu le nga le ka u mai le fion pa ia le tu o malona pe tome ia Timoteo era apostolo wala nga pe tome ele foi le apostolo ia Timoteo langa kokolua o le afkasi ai anga fa pe o se tangata onu ese mango ke longa ele pe tome ina ele apostolo wala o nga apostolo o peteu mo e peteu meina o ia mo e le peteu meina ele saula la apostolo ka la se me ka o se per come ila na tala inga ele ma se me nga ve apostolo va pe nga kawa nga vole le tau na peteu me o tau pa o se tu ro nga o Yesu wale nga pia me nga la inga peteu me vole le apostolo ngor kama kokorua ai fa mai langa le kilo aku maka le au yukaya pe o mafo anga na o mai lole i le mele ta o Efeso o i la le ailea e ke le la nga ia ia la apostolo i o mo ko i ar kaminga ngofo nga fai foi la apostolo ia le a nga i le a nga kuspa i le mele ia alu le apostolo ka milo mai manko o i le mele pa wale o le ngu fo le ke va ai e maka ukia i o le kua le i ngu le ka mai kongo o le fo pa ia le tu le o tiana i Efeso ia o tiana i Efeso e faino na fa tangata se tu ro o le fa tangata ho ile le o le fa fingi ai vai le fa tangata o fa tangata auro ai va ai la i luma tulo e se ka u makala kiki ku mele ai va ai le ata o le fine le o le fatanga po le kua le e a fo i ke va ai pe o va male se fulu susu i luma le fatapata o le fine o tiana lo ngai ngo le kua le ke va ai la luma pe pe o va male se fulu susu o le fine ma tu o le fatanga e longa winga o i le mele ta o Efeso e le wafu o le wafu lea peisa senta umatu ia fo launga va mai maku o sauke o sasae masisifo i le mele ta o Efeso e le wafu o le atua leo ke fai aku ai le ingoi a tiana e laka mai ale maru o le kua le i le wafu le ai mai tau mai foi la Samoa ma le famtalanga nei tai ia pe o i kaula mai loa wa mai lunga o ku lalo e mai sai masifo i o lo ia seila i o falenga ia o upu fa fai mo fie le te fai tu ai ia o ngala o mele fai tono o malu le o Efeso mo le sala ia tu fa pau ma ngar fie ka ngu o le va ia lo solo seila ka ngu mai le va lo solo sei ai sia langa lai lo e seila me na fai tu manga fa pau la fai ele muli lua o le fai ta anga o me
le fai kong o le winga nga o le ata fine le tali tani leo ke fai ko longa fa kusa malona fa tamata pe se fulu pe more than 10 ia susu finge le o nga la o le winga o le mea nga o mea la fai o kong o le man mat pe fai man mat la fai ele nga sala i tonu i o le mafu anga tonu anga nga umi e kere se kai mi o ngofo i ala poskolo Paulo i le mele ta ho Efeso o nga o le mela le ka mafai a Paulo ia mongo kuare kala le mali mo Yesu o ka ngaka o le mako i fa pau o ka ngaka tanga tolu ngu le ka o Efeso ia ni mela le wa umaloa lu se lo apostolo ko foi mai lo apostolo malanga longko ngau ako inga o le karesia le i apostolo ko la ku ai muso era apostolo ele fi alu o le manga ora apostolo kuri o ya tau sa minga i amen saulo la i o le apostolo i malanga lona tolu sau fa pasi al mele ka o Efeso ai sau la lo risi ai ka o meleto pa fa tau tu sia ngalu o fa pasi apostolo le mu sau la lo ai nga ka o meleto saulo nga kuri lo ka nga ka ilunga ko inga o le karesia Efeso o mai la lo i o mai kala mo ai langa le ko kam foi ala apostolo kuri e tau saminga o nga ke mau e fa ma venga fai nga makafa le ve ka ngisi o ko inga makaka o nga la alu la apostolo nga fai upo apostolo o la wal o ke longa ko ke le ko ai mai o maka ai fai fina ngalo ile tu o ko sa ai sa o upo apostolo o le la kunga nga la apostolo malanga long ko ala kuri ka saminga Yerusalem le tau nu i Kaisaria fa sa o le Yerusalem ala kurupu e nga mala apostolo o le fo emaila le apostolo i le makuar malanga long fa la apostolo nga mai fa panguta kasi ale ai nga laki el malanga nga ole ai ka o morta o melita il malanga long fa nga fa malo lo ia apostolo ia popilio marengu wa ko ile mokunga ka o melita po morta ava ile map lai ko kongu nga kongu samile Mediterranean e ka ula kalaka ilungo i Italia ia nga ba e ko tanga ta ko ile le la e ka mele nga ka o le limo o apostolo on malanga lo fa nga ke mira o mai fa panka tau nu la apostolo luma le lang kusia mai lo kusida lewa ma tam fe le pe to ma paso ngia ia ma tala no atu e fo ile ia ma ka ko kilo lo la ile mauta o le lo fatu no o ta to manu ia aku se siku o le lo fatu no o le tu sai ai Yesu ke viso le nga ka la i mai era apostolo Paulo le o mangu ia manguia ka ko o Efeso o ese that's the same message ia pe o le winga na ho le tau watu background e ka o moli mai e ho le ia le mata upu markusi le make fa so ko me pasta ta ni ia fu ho lai le ma u tala le ma filfilie ni ta o le fatu no o le fatu no o le tu le me wa la se me na mo e tatou le lo fatu no le tu le o ka ko manguia e ma fa ola ina i tatou le lo fatu no la o le tu sai ai Yesu ke viso o le lo fa o le tu nga fai lo kingo awa anga le ai se lo fa o le tu e le ska ko ai fa tai le tu na tafana na to fa le la fai atu ilo na tali ya sa wa fa tau le e perus fulu mai e peus fulu ngai ka kingo mai e Yesu fai long kama ia ola walu fai lo fina galo e peu na fulu fai ka mo se o fai po e fitu ngai fa makala mai e peu ia upo Yesu na fai long tama ba tu fa tai moletino o fai mo ola walu fai lo fina galo nga Maria Yesu sa
Ele fa penga fa fiki e su ese langa lenga fola e lon tamai luma kene se tolu ho ipo e spulu lima. Ia lona tali ida. Fa na mai le fa fine le tamana te tu mumolo. Ia le la. Pe ona ma pa ia tu hoile. O le alofa tu no o le tu no fa ilonga kingo. O ele tino o le alofa tu no o le tua. O Yesu. Pe fa ia ka ko. Ele sia nga ke fa ia ko hoile le sawo se lo lo fa ia. Ese lo lo fo ye ya. Ia ele ma se me e ka mo fa le kingo upunga. Alo fa ye mo ku e lusfu. Alo fa mo ku e sing sfu. Ale fa penga o upu. La nga o nga la fiong pa ia le tu fa mai o ke alo fa nga o le upu mo le nguku. La lo winga menga ka mo fa le kingo o la ku le fa ese lo fa ya. Ia ka ngora ka nga ese ia. Pa ka so pai. E fa pena. Ia o le winga la le ma tano atu ai fa pe le tusi le Efeso. O le kusi mai le apostolo Paulo kongo o pui pui. Ai mankua. O le mo mala ma Paulo I la sai. Mi kele se kai mi o kongo o le ai le ka o Efeso. Le ra ma fa ta o tu ana I foi pui pe tasi o le lima. Ia na fa so mai le o ma fa so ta o ne me le ma fa lo. Ai basta pe se mette via. Sa no ia le fai ka ka kusi. Mali kile lo so. Ka o lo la ka kusi. Ia, ta o lo fai tau tusi ia pa ipu mua. Ia se ia fangata mai le foi upu ia lima. Ia ono, ta o le ono. Ia. O to foi lava o na oti ya mi o leanga mansala. Na o to sa vale ya na mua e tu sa male tua tu ale nei la lang. Ia. E tu sa male ta ia o le au foi pule I le vani minimo. O le nganga leo lo tua ngalue nei I fa longa ta. O la ta foi na mio fatasi ta to malama mai la to na mua. Ina ua tātou no nofo I tu ina nau o tātou tino. Ua whaia foi e tātou o mea na loto I ai I tino. A toa mare mawhau. Na whanau mai foi tātou o le whanau ma ale. Whapei o isi a tō foi. A ole atua. Ua I ai le whau la I o na alofa. O na lona alofa tele. Na ia alofa mai ai tātou. A oti lava I tātou I a mioleanga. Ua na whaola mai ai tātou whātasi ma ke riso. O le alofa tū noa o whaola I na ai o tau. E anu mare ongo. Ia. Ua na toi whātū whātasi mai foi. Ma whāno nofo whātasi tātou ma ke riso Iesu I mea oi le langi. Ia. Dolea? O le winga ata o le tusi le ua a mai pe o le me le e afi mai e tonu I foi lea ia le whamanatu a le apostolo Paulo. Le ua tusi whamanatu mai le apostolo Paulo e le kalesia. O le kusinga mai le kalesia le e mai nga ave sisi mea. Pena au mai ave fo I tangata ele o I kua ko le kalesia ele ku kongo le li o le kalesia e Efeso. O lena au mai sa o le kusi le apostolo mo tangata I tonu o le kalesia. Lea la. Ia. E ave le kusi lea o loa mana mai Efeso. Ia. Okay, ia fa oro sa. Ia. Mana tu o le tusi le wa mai le kalesia. O le kusi la va ai le wa fa manatu mai. Ia leo langa ma sa ono ai tangata mua. Amen. O tangata le tonu o le kalesia. Ia Efeso le ama I le kusi. O tangata sa ono I leo langa makanga ia mua. Amen. Sa lako le loa ia le atua. Makua o ese. O Efeso o nu ese pe o ka kusa le maka ka tangata o nu ese. E mana tua, e umi kere kai mi o iei ia le apostolo I le amatanga le o kuso. O le amatanga le o le o le malanga foi le longa kolu o le apostolo. Inga ua mai o le mea le ka o lusa matei pelenga a mai piki mai e Timoteo a mai lo I o ila e umi kere ngai I. O nga esea, o nga o le kamawhai le o le apostolo.
inga ia kau mongo o ku le ngo Yesu. Amen. Ma le tala le lei i tangata. A o ka ngaka. Le fa mai ea. Fa mai sa hoki ka ngaka. Oki ia. Oki ha mio le anga. Hallelujah. Ha mio le anga ma le anga sala o ku inga ngau o a mea uma. Pe o ngau fai ako ie le wafu. Ia, pe o ie solo uma ia saila ma ka ngua i le wafu o ie. Ka ngu i le wafu o ie. O tangata ie o le falele. O ka haka le maua kupe. E o spenta e lako kupe o le ngasala i o. E o kukongi. O ave kupe kukongi e fai e le ngasala i o. O te tali tonu. O le ke le lope sa i se tangata e feso mai e ngā alu i le malu leo tiana. O ngā le malu le pe o ngā fai ako e fai e a mio wapea. Ia a kaukala ala kupe. Pe o mele fai saila. Le wa mele tu si fa manatu. O malama le 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 apostolo. Ile ai le ka o Efeso. Neanga o le sa ngofo ia le apostolo i. Ma kau ma fai ho le inga ia kau mimilo ia tangata ile faola kanga. Ia lato i loa la Yesu. Amen. O langa o tangata pe o la makanga o kusi. Oka. Ale fa mai o ko sa hoki. O ko sa hoki a mio le anga mo. Ia pe vo ia ta to sa mo. E foi le tu fa anga mo sa mo. Hallelujah. Kele ku manga. Foi le fa anga mo sa mo. Io, anga le tau nu foi le tala le sa mo. E pe ia ko Efeso. Ale mela mata o fie foi le tai arondi. Wale ese Efeso. Oila le wa ia ole ke mai mo mai. Ko fea le ke mai mo mai po Amerika per kangia, Sapangi, Samoa, Australia. Le wa ia. Ai sea. Langa o o tangata le kongo le kale sia. A ke wiso fea. Ka ko ka Samoa, ka ko ka loko. Hallelujah. O le ta tonu o le kale sia ke wiso. E au ngala i ko e fa mangaku le. Kula le mele ko fa mangaku mai i mo o ma o mai ka ko. Awongi ko e alu anga mo. Fa mo le sai. Awongi o ka ko e o ka ko ku nga. Awongi e ko kilo e ku le mea sa e soifua mai mo ona i ia. Ke le ko fi kilo e ku. Ai sea. Nanga o mesa woki e. Sa woki foi ma ia. Ele fa pe o ko kala tu ia te ele. Le te mai mo fai ako o esa e oki. Ai ngalo ya oi. O ka so woki ku. O le makua i oi. O le makua i fare ko. O makua i o woki le anga i ku oi. La le oki le ka kala i. O le oti fa le nganga o tangata. Awa nga fa pe oki le oki kingo ngi. Kile ko ai me ke. Ba ne ke le vere o so mo e. O do ke fa longo foi la foi fa fonga misa mo ile mana ia o lau fola sanga ki lia mangingo le. O upula ia. O upu konga ia lenka longo ko i Paulo ile ka le sia la le Efeso. Makuala le ka o ki o ka ia wa e le foi mangingo i. O i lo Efeso le ri. Amen. O le o i lo. O la foi malama ia Paulo. Ile mo fuanga la ile ka le si ko i Efeso. Ele se mo fuanga. Ele se mo fuanga le. Ela kala wa. Ela kala. Io, ia ti anda Efeso. Io. Le ia le tua fine fa pau le o le e kilo anga ia le apostolo. Amen. Ma ka la ngo ai le apostolo I kanga ka Efeso la wa lo le ri. Amen. Le ala fa mai le tala a Paulo balanga pengi upu foga e ko fa manga ku ia Efeso. Ma ile o langa le ngai ai. Le o se o langa le. Aua. Ma ile su wanga le ngai o la mo Efeso. O ke ka o ke ko le o se o langa le. Le ala ilo I fa punga le ba le ba. Amen. O to fo I lava o e na o ti a mio le anga ma nga sala. Wow. Mea ia lenga o ki Efeso, mai Paulo ia Efeso o ko foi. O ki a mio leanga ma leanga sala.
Feng fai ele media. Tiana e Efeso. Amen. Amen. Le o langa le tiana e Efeso. Le ai fa mangaku mai da pos. Ile kusi. Ile kusi. Efeso va ile o langa le. Amen. Le nga o ki e o ko ya mio le anga ma sala. E melor kala e Paulo ya Efeso. E o langa nga. Mai na o to sa vali ana mua e tu sa male tu ale le la langa. Alleluia. Fai mai e tu sa male ta ale au fai pule i le vani mnimo. O le nganga le o lo matuanga lue nei. Ye ua fa longo ngata. Amen. Ole la waka o mai e Paulo i ya Efeso. Ile ekalesia. Ile ekalesia. Le soifuanga lea. Le o langa lea. Male mea leo le ola le ususkai. Amen. Mol fa longa. O le ola fa longa. Le nga kako ola i Efeso. Kako uma. E pui vela kako. O kako o ese mai le mea lea. Ia. O le ua fa ola inga o kako o nganga. Amen. Le ala fai mai kala Paulo le mea lea. E mai e tusa ma le ta inga. Ngai ka umari ngai ka ia. Ia, le ka mai. Le ka ia. Ma le ta o le au fai pule i le wani munimo. O le anganga lea. O lo matuanga lue nei e fa alongo ngā tata. O le sila mea lea li pasta o whangolongo mai lera kungua. O le mea lea o le fai pule le ka umai i. Wai o le i mai fai pule le mai. Ma le tai o le au fai pule. Pasa o la be kala i mea mai el mea ue ka ua. Amen. Manga kua. O le fai mai le foi le i le tusi lea Efeso. Wa mai o le tatu taua. Ele wharikingo. O le kako kaua. O le kaua whaalea nganga. O le ara kau mai. Mali ma fai pule o le wā ngimu. Ngā lai kau mai e Paulo ngā. Amen. Kama ia le kau everyday. O le kama kongwa lea. Le ua le ua o jana i Efeso. Amen. Bueno. Le anganga lea. Le tai leo le au fai pule. Le kantua inga ngele spirit le run i Efeso. Ngā kongua. Le jana i Efeso. Le ala e ka uia e Paulo i le au whaatua tua le kokongo o Efeso. Le u whamangaku. Le u whamangaku iai. Whai mai. Usa o le meanga. Usa markai ka inga rau fai pule. Amen. I le wangi mo ngimo. O le anganganga, whami Paulo. O le anganganga. O lo o makuanga lue ngai ka ngaka whalunga ka. Ia. O le mema ngai e whai ungol whai upu. Ele o foi le whapea foi makuar kusi. O le mai le karesia. Le ala wo koe whamangaku mai e Paulo ka oi male. Mare whai pule. Ai whai mai whai ungol whai upu. O le anganga lea. O lo o ngā lue nei i ea. Whalunga ka. Ai whawhetanga te i tono lotu. O longa winga. That's good. Hallelujah. E kau on kako wola. Kau on kako wola pa ia. Amen. Langa ngau won me le kusi. Awongi o kou sa o ki kua. Amen. E a mio le anga ma. Sa o ki o kou. A leo koe whamangako mai. O le anganga lea. O le anganga lea. O lea ea. O lea kere ngau o longa lue ngei. I ai. O tangata ele karia ia, ele whaoratanga. Kangaka la ko ke le karia Yesu. Kangaka le o le malumana. Le oki le anganga le. Kangaka whaalongo ngata. Oi kangaka ia mai ele kusi. O tangata wala ko karia ia. Yesu, amen. O le manga ia o le kusi ala po skolo. O le ala e whabanga i kere mele o ka ia. Le ala whai mai. O le anganga le o le ngalue. Awa fufonga mai foi la sabo. O le o ku manga ia. O le bere ku o ku manga ia. O le ngofu mai kamara. Ia. O le sa fai mai le nganga le fai pule le. O ngol ko finga le. O le fai pule. Hai rank ka kama. O le ka mo ngol ko la mai ia Efeso. O le kako kaua le wharikingo e whaaleanga. O lo tātou tau nei mali ma fai pule o le wangi mungimu. Ma nganga leanga o mea o le langi i runga. E mua raka manga.
Amen. Le ngofo i le ngure. Le ngofo le ngalue po mo mele tjana ye Efeso. Le la ni mo mena ku sile so so me ya. Le Efeso nga yo ngofo pusulua. Ya. Me awata tu tele o tau matangata. A ori sili ma fai pule ma li o poli o le nei la langi a to ma nga leanga I mea o le langi. E vai le rank saka ngi o longa malu. Amen. Pe fa Hallelujah. Wa mo. O le mea lea le foi fafonga de ako. Wa. Ia kako malama I mea ia kako ke o langa ia kupu te minei ma kako wa I mea fai. O le kupu yo kako o langa. Ia kako roi. O le nganga le o le ngaru e mai ku I mea ia. Ia. Ele nganga le behind those. Pai ke kako amesa ia. Le tino ke viso le mai mo mai. Hallelujah. Ko le wale skaka e skapa ka kai le skapa ko le mo me ko le ika mo fie ia. Ia le ufa mana to. Ele nganga, o le nganga me nga ika mo fie. O le nganga me nga pepero so. Le nganga le ika le nganga pepero. Io. E o le nganga. So e ka wa we ka ko. Ko le ka wa ka ko ka penga se wala ko le soli ele nganga le. Ia ka ko malo mang malo ele nganga le. Awai riskaka e alu loko pe pelo I mo ka ukia. Dale winga ngame o le nganga. Le nganga pe pelo. O le nganga me o le lima kango wale. O le nganga ko le mo me pala wale. Ia pai pu matanga o le kele ia o ia mo ka ko mai o ina ita to pela mai fa longo me. Leo fa mai foi upu le le kusi le mai era poskolo I. Ma mai ole nganga le lo matuanga lu. Ole o matuanga lu ele nganga le ia. I le fakanga lu. Io, on mo kwanga lu. O inga alu le au mal po inga pe o time le nganga le. A fai e mai da o por kuspa I o matuanga lu ni e fa lu ka. I ole ngo winga ole makwa kele a wala le fa nga le nganga le. Amen. Enga lu e mai o lango ka. Ia. E wa ai fa me o lo matuanga lu ni. Le ngona le nga lu e mai ku ka mai fa lu ka. Ia. So ska ngaka na fa lu ka ma fi ku ka nga ma vai nga me ia. O le nga le ku nga ia. Amen. O le nga lu e mai ku nga. Le foi mi o le nga le o lo matuanga lu ni. Memo bua. Ia tatu lo le nga le. O le fai puli. Bo mo ko O le makua ka mai o le nganga le. O le fai puli. E mau alunga ke le nganga le. Le nga lue kuo ai. Le nga lue kuo ka ia. Fa longa ta. Amen. Hallelujah. A fai e skapa ka ia ngamo ka ko uma. Hallelujah. Ka fai le tate ola fa longa ta I semea. Ia le wa ngata manga ku me upu o le tuar kai au ni. O kai lo le. Ai. Soli. O le manga le kuo. O fai pule me le nga ki pusi. E manga kuo e di pasta. E le o ka ko. Ia. Ai ka kau o nga malama ka ko. Ia nganga I nga lu e mai ko pe afa pe ka ko ke le nga wa I le upo le tua ma ko le uska I le upo le tua. E le ngo nga la e va fe ke le nga pipi I mai ka mai I le mo ka nga ka e le uska I fingaro. Ia. Le la ka la ngo mai paulo ya Efeso. Ma fa manga ku mai ya Efeso. Le nganga le one mere ka o le nganga le nganga le ki apo. O le nga lu e ngi yo lo ma kwa nga lu e ngi ye fa lo ngata. Amen. Le la fe me kala po fai po ko. Mai o tato foi na mio fa tasi tato malava. Mai la to na mo. Ina ua tato no foi tu na o tato tino. Na fai foi e tato mea na loto ye le tino a to male mapo fa. Na fa na mai foi tato o le fa na nga le to sa e fa pe o isi a to fo. Na sam si le fai ngor fai. Ma ngai o fai ngor fai punga la pusko. Kala la pusko. O ka ko fo, nen ka ko ye o me. Ia, si, e me la fa koi. Suinga le lo ye. Io. O le ma ngai o kusinga la pusko o le. Mai o tato fo ina mio
Fatasi tatou umala. Olongo winga o le kau kala le kalesia. Kala le O tatou. Ia, o tatou o le kau kala ia, le kau kala Paulo i le kalesia. Sa kako ua. Sa kako ua mio fatasi foi mai ai. Mai la tau. Gawo mo ko separate mai ale kalesia. Ia, male au fa long ka. Mangai foi ngol foi pu. Ina o tatou no foi tu na nau o tatou timo. Ia, vai la. Ma fai a fo i tatou mea na loto i ele tino a toa ma le mako fau. Na whanau mai fo i tatou le whanaunga le to sa. Whapei o isi a to fo. Ia, vai la. Kai mirea le kala ngoi po. Ele i whau langi o. Kai minga e kere i loa le atua. Amen. Mangai e kali ia Yesu e whi mari. Te wha i lima wa e ngol foi punga. On mo kua mangai a kasta. Le wa koe ka ume e Paulo mea sa whai e tangata i kongo le kalesia. A oi kua. Ngā mio whakasia malako. Iyo e. Ai ri sau de ri. Ai ri kari ia Yesu e ri sau kongo le kalesia. Sa kako iai whakasi o. Sa kako paki. Kako whewhai me whakasi malaenga la. Ia. Ia au rea lawa wo uma. O ru whau la inga kako. Amen. O wai loa kako Yesu. Mani Ma ia whai punga. Ai la le whai pue whari. Ia. Le la le whai mai. O lea tu. O iai le whau la i o le alofa. O lona alofa lawa. O lona alofa tele. Na ia alofa mai ia tatou. Amen. Mai ia o le atua o iai le whau la i o lona alofa. O lona alofa tele. Na ia alofa mai ia tatou. Le la ko so fai polima. O ti lava i tatou ia miolenga. Wow. Amen. E alofa mai ale kua o lai okia. Aleluia. Ia le tua e sa olo so e alofa mai le tua le ke oki. Ia. O le i la ka ko ke lo ai. E le se ka ko me nga fai le tatou fautanga. Amen. O le faola inga o ka ko mo ka ko nga e Yesu ke biso. E le tua. Ei mas ka ko me nga fai ai. Amen. Ia le tua. La nga le fe mer tala tu spa ia. O na o lona lo fatele. O ia lo fa ba. Amen. O ki aga ko la sala ma miola. Amen. La fe o ki aga ko. O mo le kele o le lo fa o le tua. Mane a lofa muki vale o le tua. Na inga lofa me ia o nga ke sala. Amen. Ala ke fai ale le anga. Wa lofa mai ia o. Ki nga le anga ka ko abio. Lofa. Anga sala. Nga lofa me ia tua sa u ia fa ka nga ia o. O lai ka ko ke anga sala. Amen. Amen. Pe ia le mau ia le tau surongo mama sangi. E va pe. O fa pe lava ona lofa mai o le tua ile lalo langi, including the Ephesus people, church. Ala ko ke sa. That's the same as Samuel. Hallelujah. Fo nga mai la sa mo fo ni kai mi lo ngo winga wo ka ko wo umang ka lia Yesu fa mari faula. Ia la tua. Lo wo la nga mo ka ko so fo mo ka ko la nga ngo ngai le ko fa ka ko lo la nga la. Ia. Ya ku ala sisi ku fa ma Awange ko oi nekla. Awange ngo fo i ko ya bi ya. O le ala ku si fa ma lo si au Paulo fa pe. Praise the Lord. Fa ma lo si au ko Paulo fa pe. Ma ko fa ma ngak ko Paulo reminder ko Paulo le le ku pu i. Ia, le sa ola ai. Le nga ona mo wo uma. Ma ka o ku ya Efeso. O le alofa tu no le ko fa o la inga. Amen. Ki ngana ka ko nga sala. Alofa mai le o le tua. Ma ko la e le fa pena se ka ko wa mio le le. Po wa ka ma le le, po wa kenge le le, po wa ka ba le le, po wa nga le le. Nga ma fu nga e fa o la inga. Amen. Ma pe so le wa ka ma le ya e di o ye le ai o le alofa nga o le tua ya o. Tu no. Amen. Alofa tu no. O le alofa ku kasi o le kua. O le alofa tu ese o le kua. O le alofa lea, o le kua. Ele o se kangaka le alofa fa. Amen. Nga o le tu. Nga o le kua. Langa o le fa mele fiang pa ia le tu mo mo yo ne mita o fa. Foi o valu ma le sfuru. O le kua o le
alofa lava ia. Amen. O le atua o le alofa lava ia. Ai ke mo yo ane mata upe fa foi upe valu. Ma le foi upe sfulu ongo. Ngai fa pe nga mai. Le mera nga aka kikilo le kusia la poskolo Paulo. Ia Efeso. Amen. Ngai ka umai ele aia masisi mea po se asisi mea po se alofa sesi. Po se alofa tangata. Ai ona ole alofa ole atua. Ai sea langa ole akua ole alofa lava ia. Amen. Praise the Lord. E sa olo fikaringa, sa olo somwanga. Ole atua ole alofa lava ia. Mangi ale pura kwalo, ele o ile atua ole alofa. A ole atua ole alofa tu. Amen. Amen. Ele se me o mai o ile atua. Le ole atua nga soifu me ile atua. E alofa mo ki vale. E ako. E perfect. Perfect. Hallelujah. Leva mai. A ole alofa atotoa. E kulia ailea le fefe. Hallelujah. The perfect love of God that casts out fear. Hallelujah. From where? From us. From inside us. Hallelujah. Ale akokoala ale aila le kua. Po le perfect love o le kua. Iko kongo o kako loko. Ele mfai kulia ka. Pape nga vola le karesia. Ale ele perfect love o le kua. E iwan koe fo iko inga ma lo ma kua ma kenge karvo kua. Pe o le winga nga pasta o koe lele. Ma ia kere kama ka o puso. Amen. O tia wai tato ia mio leanga. Na whaola mai fo i tato whaatasi ma ke riso. O le alofa tu noa ua whaola ina i o tau. Amen. Le ala ka ye kongu i le mea na. Praise the Lord. Le alofa la leo le atua. E le penga e ka ua le makanga. O le atua e le whapenga nga whai mea e alofa e le sifaki ngonga. Le se kingo. Le se kingo o longa alofa. Amen. Nga whai le kingo. Whai le tino le alofa. O le kingo nga ka mainga. Yesu ke viso. Amen. Ai fa funga vela sambo. E vai le bele tal no tu silia le Roma e lima. Al fa pe valu. Mai a ua fa halitino mai ele atua lona lava lo fa ia tato ina ua maliu ke riso masui o tato a o tato anga sala pea. Wow. O nga ka fo kusia Paulo. Anga sala. Ala rofa mai ale ko. Ala rofa mai ale atua. Anga ko ka umai ngar kusinga fa ka ora. O maliu. Le alofa la le fatino le atua. E le no se feka lenga ngai fa longo i maka fa fonga. O le yaila na fatinonga. E sa vali le atua i langa upu. Ale gala na fa kingole. Ale ufa metal trus pa yo wa fa alia mailo na lava alofa ya tato. Wa fa ali tino mai le alofa. O le atua. E ala ye Yesu ke riso. Ia te tato ina ua maliu ke riso masui o i tato a o tato ang salape. Ma ila le alofa le o le atua. E renga le upu. Ia, marangutu. Ai sa vali le atua e langa upu. Mai fa maongi le atua e langa upu. Ia, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mea la le kalangoi Paulo ia. Ia fola, ma le fa malo si au Paulo ila ile ekalesia ia Efeso. Ia. Ma le koe fa manga kunga e Paulo. Le mera o ke a wangi e koe fo ia Efeso. Awangi koe alu ia. Awangi e koe alu ia. Sa e oki e o alu. Sa e oki e nga oki e fo. Ia. Ma le kalanga Paulo. Ia. Sa kako fo inga kako. Sa kako wanga sala umai. Oki fa kasi. Ia. O kako iai. A le ufe mero po. A o le rufa la o le atu. Rufa o le inga ai kako. Amen. O le fesilita, a whaina rufa o le inga kako le alofa o le atua. Ai le ese sau mea nga whainu sau mea nga whai e le alofa le ua ia alofa muti wale mai am wha o le inga kako. Ilo nga ia alofa muti wale. A ka alo ila ka ua i le wale. Ia. Toa ke lea whare. Au i e ka kau oi. Nga wa i ka kou le alofa. Ai sia langa i le alofa i ka kou nga alofa mai ia. Nga alofa mai le kua ia ka kou. Alofa mai le atua. Au ka kou kau ke le alofa le ka kou ke le. Le sa kau ang sala. Ang sala. Fai ku ngau ma. Fai ku ngau tiana i Efeso. Iwe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Waka ke me di post. Ai. Koe kiki. Hallelujah.
Ya ba ala fa so ala fa fo sa mo. Ya, ia la tu. Ma ngai o le bele o tai. Le lo fa le tu. Wa le fa mai na fa na mai fo i tatou pe da le sikara le apo. Ina ua tatou no fo tu na na o tatou tino. Na fa ia fo i tatou mea na loto ia de tino. Ngau sika i ka ko nga ia me nga loko i kingo ava me ku nga fa malia le ku nga kingo toa male mafo fa na fa na mai fo i tatou fa na nga to sa wala kila le no fa tu no le tu manguela vea ka ku ko sa ia abuela le amen aleluia le fa mai o da fa na mo fo i tatou o le fa na nga to sa o le mea la le whaafikai e o tatou loto i le atua o Yesu ke riso. Ia. O Yesu o le ki. O le pi o Yesu lea. Ua la vea inga mai ka hako. Ma whaari kingo mai e le atua lo ngā alofa koe. O le mea, o le alofa mai o le atua koe la mea i mai e le atua ka hako mai lea. Ia. Mai lea ngasala. Mai lea ngasala. Lea nga ua pembelo fai upule. Pai po filinga o le tu o ye le faula i o lona alofa. O lona alofa tele. Na ia alofa mai ia tatou a o ti lava i tatou ia mio leanga. Wana whaola mai ia tatou whaatasi ma ke riso. O le alofa tūnoa o whaola i nai o tō. Whai mi o whaola inga whaatasi tatou ma ke riso. Mangi a. Mangi. Hallelujah. Ai mankua. Ai ki kiro kusi. Ngai fa mai sa oki o ko. Sa oki. Sa oki o ko. Ngai fa mai. Ko le melang ku pia so. Ale fa sai ka ngai fa mai wo fa ola ina fa atasi o to makewiso. Amen. Ngala nga oki ka ko. O nga o ka ko ang sala. Ai ki kilo ya ke riso Yesu. Nga oki. Ai o lana ma fo anga ngale nga oki Yesu ke riso. O nga wa. O nga o ka ko ang sala. Woki tangata leisa nga sala. Mo ka ko ang sala. Leisa ka ko wala mai mo. Ma ko e feso le. O ese. Wai le wo o mai ese le lo fo le ku e ala i longa alo Yesu ke biso. Ia le ka ko ilo uma. Le taulanga ang saungia e le alo ko kasi o le ku nga mariu. Nauti. O le o fea nga fai e le mariu Yesu. Nga koe ku mangu malo mai e sui le kunga mau. Ngai whai mai ea, ua koe wha kuku wha kasi ka kou mai, ma ke riso, o longa winga, ka kou le kali ia Yesu, ma wha kua ia Yesu. E misi a kou ka kou marimea ngā ka orea, o le koe ku. La ngai ka unga le upo o le koe ku. Ngai whai mai ea le kuspa ia. Le mo te sala ni ma ka upo fa upo se furu kolu nga upo se furu wan ka mai e mo fo I ona toi tu mai e oki o ya ke riso Yesu e fa pela e o mai le oki lo sunga mau e ka ke le o ya Yesu o lo winga re kukuka ua e ko kukuka ua e kuku mai ka ua le fa sala le kuwa nga ka ka la il perfecto kangi le koe kule le aso si tianga. Le lia ele pufa umo le kua. Fa mai koe kuku mai e la ko oki o lai kunga mau. Fa mai mo koe kuku mai e oti o ia ke riso. Fa fera ka oki ele o ia ke riso. Ele ku mai koe ku anga fa mai le maunga. Wa koe fa kuku inga fa kasi ka ko mai. Ma ke riso o le aka o ke riso manu malo ma le ke risiano mangu malo o le ke risiano ngā oki o lai au aunga ia Yesu pas o le manga ia o le maunga pe aka kou fe kuku ngā ele mele ka o le koe ku e koe kuku ma ngaka alonga whala velawe o isi e koe kuku mai le mangu ia pe o whamatani elu o isi koe kuku mai lea, ele wha sala lea kua. O whela o koe ku I e lua kaunga kuku oi. Ka kuku wha kasi na mai ke riso. I le aso leo risi tiang.
a fai kele ku e ngar koe kunga o longa winga e ke koe ku muri e le ai ma se manguia e ke mau e ke alu fa sala le tu pe o se o le koe fa popo ko le mau nga pas ia le tu ngi ko la le so haleluya pasta o ka mi o ba ngi ia ka wa ia le di ma ngi ia ke le so ngi me le nga ni ta ia vi ia le tu fa fonga me sa mo e se ma ngi o ngi fe au ka mo fai ia e fa so ma ka ia ma nga ku ia o le alofa pe o le tu la o ngi aso e me o le alofa tu no o ta to manuia amen wa ila le alofa le o le tu e le nga o le upu ai fa kingo e le tu e ala ia Yesu ke biso ngai ngi fe mo ka ko basta vi ia le tu ia le ni ngai le kala mo paulo le kalesia e feso ma le koi fa mo nga e paulo ia e feso e o langa le o ngi e koi fo ia fa fo nga me ni ta au au ma ka kala mo ku fa pe ni mo ta upu ia le fionga le tu a pe fo e so i fu ma ka ko so i fu se o langa fa pe so ia e mana tu fa mai ta la paulo ia e feso le nga le o lo matua nga lu nei ie fa longo ngata o ki fa nunca amen o ka ko ki fa nunca ka fina na lo le tu e nga lu e fia io le nga le fa longo ma nga lu e ku ku tanga ta ele e fa nunca le upo ai nga nga ulo nga lo ku nga nga o me o timo nga o kingo fia io le nga le nga lu e ale fa mai po le nga le o fa pule amen o le ranger ka ka le ale nga le spirit de o la se bo na le misa mo le pu ya o ai le nga o le nga lu e como me yo fa ka anga o le lu o me yo le mi le nga le ko le fa le kilo le fia io le nga le nga lu e amen ai mai le upo le tua au ki fa un kai le upo le tua ya ve o se akali ma se fingers ka ma se tina ya o e usika i le upo le tua meni ya vi le tua pasta pe ko yesi siau kama sau ia ola pai kasi al mele ka umairo langa le fa u ka la ka o vele upo le fa pe o le lo fa tu no ko le lo fa tu no le tu o ka ko mau e mang haleluya o le o mama ka o ko mangu e lu ai ko kasi al mangu e le ia fa uma ko lo le o mangu e mo le o tato mau mai Yesu ke so langa le ka la mai o le fa o la inga haleluya o i fa o la inga o le ke mai mo mai ke siano le fa ko mo tino ke so i fa o la inga i mai fa o la inga se ngo o pelo feka po se apostolo po se kai po ai no ia po la fa au ho se kulo le fa nga ba pa ia le tu le so le o le ngo Yesu ke so fa o la inga i o mangu ia mo le mangu ia lu ale nga maka ngo ko inge o le le upunga nga pasta o le ka kan ngo ko o le manu ia nga wa wana toi fa tu fa ta fa kuku ma fa no fa ta si ta to ma ke so Yesu e ko mangu ia le i mangu ia mo fa o la inga lua fa ku fa kuku fa kasi ma ke wiso a e oki o ia ke wiso e ke koe ku ai sea le wo uma koe ku ke wiso lua nga manguia pe a fai o le ke e ke le o fa longa ka pe a fai le ke le koe alu ko o mea la night club koe alu drugs or whatever ne karikange male male amio le anga mal lua o le koe alu ye o le fa me ai maliula pe a pe foi upu i o fatu ia e ke koe ku mai ai sia langa oe o tanga le sa e ola mo ke viso Yesu o le upu muri le i o fa ngofo wea o fe fa ngofo ai oe mai Yesu ele ona no nei o fe me ka ke fa ngofo fa ka se ka ko mai Yesu o langi e ve ele malo le ku o mo mai mangu e ko fa o lainga fa tutu fa no fo fa tas ma Yesu ke wiso ile malo o lona tama
ia Samoa o sia le ko so so ngi ese malemanga a le mai a konito o le se konito o le no po fe wo e konito a o ina wo o mai wa ka ko fu tanga te nu ese le nga sa war kala le mai o pasi o le wo o mai a Samoa amen e ke fi kari Yesu le so ngi na fa e ke fi kari me ye ko lo ke mo manguie ko fa o la inga o fa ku fa kasi o ma ke riso Yesu ia ma ko fa ngofo fa kasi o ma ke riso Yesu ife ile langi ma ia pe sa le ko fa popo pas ia le tu ia ka tonu ia o le tamta puna ne aso Samoa ia lo fangia le tu e te tolu ina ma o le upu ne aso o le alofa tu noa o ta to mo wai ma ia amen ia le tu ia se festa tu talo mene ia lava o no mātua tua. No, ia lo sofa ia ni tu la le aso le tua mātua whaftaia oe. Wa i manuia ia le pokalame o nei aso. Glory, hallelujah. Ia lava na amata ia te oe le nei pokalame. Ia whai ufo ia te oe le nei whasoa. Tai ngā paia, tai mola upu. Wala au male nganga whaftai. Tai mola whaunga. Whaftai tele le atua. Hallelujah. Dai lau upo e whaola ina i o mātou nganga e rei fua lau upo le tua. O lau upo lo iai le ola, o lo iai le manuia i tutonu o lau upo le atua. Ia vi ia lo suafa e rene yaso wha manuia i a Samoa, pui la vea i lo watonu o tama ia iai lo o lofa ma lo wa le wha manatu fo i rene yaso le pui o la tau roto, ma i mātou uma, i wha pēnano mātou mānatu natu o lo wa lofa tūnoa. Ua whaola i nai mātou. Le teile sovi inga, ona le swafa manu malo, le mātou li whaola Yesu, o mātatalo wala au atuai. Amen. Amen.